Kajing pentre ya kasurok riangdo hadu atiabiri ka bajrong kumba life nyo kilometer tam kalaya chakmat. Ya kate kasurok lamang kumba kandai finyo kulur tengka bat kajing pentre kalong da ka intermediate lane omsho da ka tulien kumba lapan benar da ka sorkar MUA hakisnem ke baladem. Ya kate kasurok lapan tre da ka TC Construction Private Limited kawe na ki company shna surok ka ba pau ba kanika thain chatela mengi. Hakini ki kindet sengi baladeb la yo mon ya kren bat Ramesh Singh ubade unong penya ya ki machine ki baterai ya kate ke surong ha ka bole tho bagajing pentrai ya kate surong karang deitang ka face ka banengkong ban ka basdang na riangdo ha ka santrik unailar badang shudam ulai thoru ba kawipat ka group kantas dang no ban pentrai na athiabari hadu bakende ya kendo lang ha ka tike sengi la yo ru ban ya kren bat u ba planning nongbri ubade usada jonga shnong porkhong kabodon harut jonga tegi surok hakaba ulaong bala bon snem ki pajba kilya kendu jing nama kajing sneo palan kategi surok bat na raya kategi surok la depshna kanlong kajing mentoy ka bakraw nangam ta ki pajba jonga tega thain u nong sensar snong bala sim snong kum sordar na yu i balang ba kan ke surok hi i bang khamil tiru ba ka dong ka thain hi kan sanang kiu ban kanang kiu ko mumut ba ha kaliang jong ka kaya ka pateng ka lek ka wan ka koj ka khia padwat ka pule buthi ngila ban ya be nadu national sadu reng do lani sano sno ka jaka ka bakam jan ji jaka pule la yo sanction kata kalong ba live po nyaw kilometer tam na hadu atebari ha ka jing ya ka jing yo i ka jongi la sibanai padap mentah tandai ka jingtrai ka ni ka leveling mentah ka earth leveling ke bagi ong ka first phase tekilaya hadu mentah a khat san khat meter ni surok ni nangkong sharp yang ai kulai sokaran di berkat yo lokal MLA jongi ba ji marthong aga jing budin ba jingtrai stom jongu teki post nem ila mat ka sat ya po lai po snem ngia mat ya kan surok da kajing duk halo kajing jingai jong ke yo ka hat ka yo ka dantang ha thia sam ka hahim baki ong ang ta bat ha karyang do bat ki jaka sumar jong kinong pangro ka dantang haryang do bat thi sa asam hi sadu chobako tingila mat saya ka sat bat ki marep ka bangi thungi tepro ni laya sa nyot palat ai kini ki malik na deitang na marka surok bat ki jingai jong ke yo te kani ka surok ka bangila yoyo mata kala sedang ban yo sanction na sarkar MDA nadu lengba ka NEC scheme dan nadu news nemi arja apway bat ni da stop da ka jong sungu ha ka bangil yo iya ka jing tre sa jo kani ka kam bat kani ka surok kan peteng nadu nang ti na riang do 0 point ka bangi ong bat kan kur hadu atibri ka ba ka asam kala tep tre te kita hi kindet soi bat ka sanction jong kani ka surok ngimda tip ti kana ten rengi yo ya ka jing tip ba la sanction kandai punyo pon tam kandai punyo tam kror te kita hi ke bangi kmilti balang ba kani jing trai hi kin saya trai bha bat inda kmilti ru ba lengba kani surok ka roi ka par jong kani ka dong han kat sa nangkip losu 2 कोट 2 बार MM 2 बार उसके बाद BM है उस BM के बाद BC है जो आपका शिलंग वाला रास्ता है ना सेम वैसा हुआ है BC मतलब फिनिशिंग तो छोटा 300 कालवर्ट है साइज 5.5 मीटर पक्का 4.5 1 मीटर आपका ये साइड बम सितंबर अगस्त फर्स्ट से बस आपको एक बारिश की वजह से लेट हो गया ना तो अब तक हम लोग प्राय हाइन तक चला गया था मशीन तो इतना चाहिए एक ग्रुप के लिए एक ग्रुप और आएगा आपका हाइन से अच्छा बड़ी है ना और एक ग्रुप आएगा लेकिन बारिश की वजह से उधर से नहीं लगा पा रहा